Helo, a chroeso i Uned 4 y cwrs Sylfaen. Helen dwi. Yn Uned 4, dyn ni'n edrych eto ar baswn i, I would. Dysgon ni baswn i yn Uned 3. Nawr, yn Gymraeg, dych chi wedi dysgu os yn y cwrs mynediad. Os, if. Os bydd hi'n braf yfory, bydda i'n mynd am dro. Os bydd pen tost gyda fi, bydda i'n cael paracetamol. Iawn? Nawr, gyda'r woods, baswn ni, dyn ni ddim yn gallu dweud os. Dyn ni'n dweud pe, ond anghofiwch, forget that word pe. It's there, but we never ever say it. So, I would, baswn i, gwrandewch, if I would, taswn i, taswn i, taswn i, taswn i. Gwrandewch. Taswn i'n ennill y loteri, baswn i'n prynu car newydd. Taswn i'n ennill, if I won, if I were to win, yeah? If I won, taswn i'n ennill y loteri, baswn i'n prynu car newydd. OK. Chi. Yn gyntaf, just repeat. Taswn i'n ennill y loteri, baswn i'n prynu car newydd. Taswn i'n ennill y loteri, baswn i'n prynu car newydd. Iawn. Nawr, dwi'n dweud beth fasech chi'n prynu. I'm going to tell you what you would buy. Put it in a sentence. Tŷ newydd. Taswn i'n ennill y loteri, baswn i'n prynu tŷ newydd. Pwll nofio. Taswn i'n ennill y loteri, baswn i'n prynu pwll nofio. Tî'n pêl-droed. Taswn i'n ennill y loteri, baswn i'n prynu tî'n pêl-droed. So, just repeat. Taswn i, taswn i. Tasau ti, tasau ti. Tasau fe, tasau fe. Tasau Sam, tasau Sam. Tasau ni, tasau ni. Tasau chi, tasau chi. Tasau nhw, tasau nhw. Nawr, fel yn Saesneg, dyn ni'n gallu dweud taswn i'n ennill y loteri, baswn i'n prynu car newydd, neu baswn i'n prynu car newydd, taswn i'n ennill y loteri. So, dwi'n dweud hanner cyntaf y frawddeg. I'm going to say the first half of the sentence. You tell me if I won the lottery, if he won, if she won, if they won, to correspond to my first half. Hapus? Baswn i'n prynu car newydd if I won the lottery.
taswn i'n ennill y loteri. Baswn i'n prynu car newydd, taswn i'n ennill y loteri. Basai hi'n prynu car newydd. Tasai hi'n ennill y loteri. Basai hi'n prynu car newydd, tasai hi'n ennill y loteri. Basai nhw'n prynu car newydd. Tasai nhw'n ennill y loteri. Basai nhw'n prynu car newydd, tasai nhw'n ennill y loteri. A basai ni'n prynu car newydd. Tasai ni'n ennill y loteri. Basai ni'n prynu car newydd, tasai ni'n ennill y loteri. Gwrandewch. Taswn ni, tasai ti, tasai Sam, tasai ni, tasai chi, tasai nhw. Un peth arall. Iawn. Shwt mae dweud, how do we say, I have a headache? Mae pen tost gyda fi. Yeah? Yn y patrwm yma, we keep my at the beginning and change the person at the end. Mae pen tost gyda fi, mae pen tost gyda ti, mae pen tost gyda nhw. So, mae pen tost gyda fi. I had a headache, ddoe. Roedd pen tost gyda fi. I will have headache tomorrow. Bydd pen tost gyda fi yfory. Felly, I would have a headache. Oh, basai pen tost gyda fi. Basai pen tost gyda fi. Basai pen tost gyda fi. A chi? Basai pen tost gyda fi. Ond if I had a headache, tasai pen tost gyda fi, baswn i'n cymryd tablet. Tasai pen tost gyda fi. Okay. Beth yw if I had time? Tasai amser gyda fi. Tasai amser gyda fi, baswn i'n mynd am dro. If I had money. Tasai arian gyda fi. Tasai arian gyda fi, baswn i'n prynu paned I ti. Beth am if she had time? Tasai amser gyda hi. If we had time. Tasai amser gyda ni. A tasai amser gyda ni, baswn ni yn mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen, ond does dim amser gyda ni. Felly, recap uned 4. Would, if I would, yeah, taswn ni. Taswn ni'n ennill y loteri. Taswn ni'n dysgu Ffrangeg, if I were learning French. Iawn, bydd eich tiwtor yn helpu. Ond, os ydy'r fideos yn helpu, cofiwch am YouTube Dysgu Cymraeg. Hwyl!